Kua Hē Ngā Rā. Kua Hē Ngā Rā. Kua rongo koe I taua kiwara? Ai, kua rongo I tēnā kiwara. Is it like the days have gone bad? Or is there a different definition? Yeah, it's kind of like they've lost the plot. Koira te tikanga o te rā kōrero, they've lost the plot. Kua Hē Ngā Rā. You can say, oh my gosh, kua hē aku rā, I've lost my keys again. Kei te āhua ware haere koe. Ai. Hine ngaro makere, that type of person. Ai, makere. The example, ko te tauira I te aka, is something like kua hē ngā rā o tēnei reanga. You know, this generation's lost the plot. Classic boomer sentence. Classic boomer sentence. Have you ever heard of furries? I always think about furries. Furries. No. If you haven't heard, guys and girls, furries are people who identify as animals. Oh, yes. I've seen these on TikTok. So kua ahua hē ngā rā Yeah. o te rāhunga. Someone's a cat. Oh, they've got it right. Nah. So that's that. kei tua o tā wauwau, era momo. Kei tua o tā wauwau, kua hē ngā rā, ko rāwa e rā kiwaha. Ka rawe.